Lamhle kuseni ngicela sikhuthatane abazalwane. Le ngithi nangupha sihloko ngithi kholwa nguNkulunkulu. Amen. Ngicela sikhuthatane nje ekuthenini sikholwe ngoNkulunkulu. Mark chapter 11 ngicela sifunze verse 22. Hebrews chapter 11 from verse number 1. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Ngicela uphinze. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Awuphinze futhi. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Awuphinze futhi. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Awuphinze futhi. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Kwegcina. Jesu wakhuluma kubo wathi kholwani kuNkulunkulu. Kukhuluma bani? Jesu. Uthini? Kholwani kuNkulunkulu. Kholwani kuNkulunkulu noma kholwani ngoNkulunkulu. Silungu sithi have faith in God. Lokhu kungipha umqondo ukuthi hayi asibakhuthathe ngetandla abazalwane. Amen. Thank you, praise team. Lamagama angipha umqondo ukuthi wonke umuntu unekukholwa. Umehluko ukuthi ukubeka phi ukukholwa kwakho. Uthi ke Jesu thatha ukukholwa kwakho ukubeke kuNkulunkulu. Thatha ukukholwa kwakho ukubeke kuNkulunkulu. Ikhona le indvodza lengafunza ngayo kuthiwa bekunevali noma lidonga lolu shona phasi imbamba base bafaka intsambo ngala nangale ihamba latuka lenzambo nje iwelele ngesheya itsina ibuye tuka lenzambo ibuye la yathi thatha libhara yahamba nalo la kulenzambo yawelela ngesheya yaphinze yabuya nalo yakwenda emahlandla yase iyaguquka kulabo lebakhona ithi ingabe uyakholwa yini ukuthi ngahamba kulenzambo ngaleli bhara ngiyophumela ngale. Guess ukuthi bathini? Yes. Yathi hayi number 1 gibele bhareni ngidowela nawe. Hayi yasiyashintsha inzamba. Tinzathu tindlela tekwewela lapho ngulenzambo ngilelibhara noma ngitebetebe noma ke ugege mbamba ugege levali uyohamba ekutseni kuze ukhone kubuya la. Tehlukana ke indlela. Nalo yowathatha indlela labona ukuthi uyabona ke lokho ngibona ngikhola ukuthi angewetela ngesheya. Le ndvodza ngiyibonile yona ihamba lapha kanenge kodwa na ke hayi labajwayele tebetebe bashona kutebetebe babalekela inzambo. Labathi bona mina ngifuna tebetebe angifuni ibhloho ngiyogega bagega. Uthi ke Jesu wonke umuntu unekukholwa. Kukholwa kwakho kukuphi? Uthi ke kuthuthe ukubeka uNkulunkulu. Lo mhlaba lesikuwo manje unetindlela letinengi tekuhlangabetana nazo tonke tidzingo umuntu langaba nato. So that umuntu ifocus yakhe isuke kuNkulunkulu yethembe nakulokuyi. Ngethembe dokotela wami. Ngiyathi nje ukuthi kwangithi iqhudu okay ngimuphi ke lo dokotela lo nginangiya. Ngidawufika kuye akhone kungilamulela. Nanginesimo lesithe ngiyawathi ummeli wami lo tangimela
nangifike emahhovisini akhe utawukhona kungisida. Ngesinye isikhathi noma isikhathi esiningi sethembe imisebenzi inkosi lesiphe yona, sethembe amabhizinisi lesiwendako. Uthi Jesu lamhle kuseni thutha kholo kwakho kubeke uNkulunkulu. Ngoba ngalelinye ilanga uyawuthi uyafika lapho ukhanze nakhona ishayile akasekho emhlabeni lo wekunene lo methembile. Noma ageze tandla athi hawu Nkosi yami sengizame konke lengakuzama. Kude lengakhona kukusida ngakho. Kodwa likho langa la uyafika kuKristu, ufike kuNkulunkulu noma ona siphi isimo kube bhethe likhambi. Now, uma sithemba sikholwa konke lokunye sinciphisa lokukholwa nguNkulunkulu. Ngalesikhathi sidinga uNkulunkulu sikhanze ukuthi kude ukholwa nguNkulunkulu leso sikhathi. Lamhla ngicela sikhuthathane ukuthi beka ukukholwa kwakho kuNkulunkulu. Noma ngabe into betingakuvumela ngendlela lekahle thambe ngendlela yakho, ungathembi kuvuma kwetinto, ungathembi la themba uNkulunkulu. Le yena noma simo singaba njani uyakhona ukusiguqula. Amen. Hebrews chapter 11 verse number 1. Ukholwa ukuqiniseka ngetimvo lesethembele kudo, ukweneliseka ngetimvo lesingakadiboni. Awuphindze sisi. Ukholwa ukuqiniseka ngetimvo lesethembele kudo, ukweneliseka ngetimvo lesingakadiboni. Ake sibuke naku ke bazalwane, sisathatha lo mgwaqo sikhuthathana kubeka ukukholwa kwethu kuNkulunkulu. Lo mbhalo uthi ukukholwa kuqiniseka ngetimvo. Ngicela kusubmitha kuwe lamhla ekuseni ukuthi kuze umuntu ahambe ngekholwa kudingeka kube netimvo. Faith is the substance of things hoped for. There must be things that you hope for. That's where faith starts. Ngicela siye kuMark chapter 11 verse 24. Ngaso sonke isikhathi nanithandazako. Ngakho ke ngithi kini, konke lenya ukucela ngemkhuleko, kholwani ukuthi seninako, niyabe seniyaphiwa ke. Buke ngalesingisi, singisi sithi whatsoever things you desire when you pray, believe you receive. Angiphinzi. Whatsoever things you desire when you pray, things you desire. Letinfo lo shisekele, leti ishisekelo enhlitweni yakho. Faith is the substance of things hoped for. Kusho ukuthi siqala ngekuthi kube netinto lesitidesirako, tinto lesifisako. Athi kholwa. Lo lokufisako kholwa. Kusho ukuthi awukholwa bese there must be things you desire before you believe. Ngani number zona? Amen. Sihlupheka kangaka nje bazalwane. Kusho ukuthi kunenkinga kule desire, letinto lesifisako ekihlitshweni tethu. Ngicela kupha 2 wetibonelo. Sekuqala kunemfati la eBhayibhelini. Umbhalo uthi bekagule sikhathi lesithe 12 years. Awuye Mark chapter 5 asesiqale ku26. Abesagule kakhulu asaphelelwe imali kulabela phako. Angasena lutho esandleni. Kodwa kujinge kube awubambe kancane man. Besagule kakhulu aphelelwe yini? Imali kulamanjani? Kulabela phako. Silungu sithi kubodokotela. So bodokotela ke besintu noma besilungu.
lithi besagula isikhathi eside sekuphele nemali bambaki kukholwa kwakhe bekusekutheni nangakhona kufika kudokotela utangisida ninami bazalwane iziphela le mali nje ngilokuthi bekakholwa ukuthi lusito angalithola lapha kudokotela umbhalo ke uthi waze waqeda yonke imali. The following verse. Abesake weva ngetivumo ngaJesu. Bambaki. Wase uyeva ngaJesu. Lamhla ngizothi kuwe, hayi Nkosi yami. Kukhona Jesu lesingabeka kukholwa kwethu kuye. Amen. Nasavile ngako wathumbeleta ngemuva kwaJesu wathinta ingubo yakhe. Wathi enhlitweni yakhe uma bengathinta nje umphetho wengubo yakhe ngawuphila. Bekukhona idesire enhlitweni yakhe kwakukhona kufisa. Wathi nasevile ngaJesu ngabe wevani ngaJesu weva ukuthi lo Jesu lo fika kuye agula akajiki kanjalo weva ukuthi hayi kukho lokuthi athi hayi angifune ukuthi angithandazele nangathinza nje umbhalo uthi kulenye indzawo Jesu wathi akhuluma emandla ekuphilikisa abekhona weva wathi hayi kungenele nje nangabamba nje umphetho wengubo yakhe wathutha kulamathemba bekanawo lebesathanyele konke lana kwempilweni wathi angeva ngaJesu wathi nangafika bambaki kwakungakameli ukuthi lo mfati lobekana lesifo lesinje abe semkhathini webantu. That's number 1. Kwakungakameli nje abe la sicukwini but yena le desire yakhe lesidzingo lento bekayifisa kangaka yamenda wavuka wathi ungakuphi Jesu wathumbeleta emkhathini webantu wathinta umphetho wengubo yakhe waphendula Jesu wathi kwase kwendekani following verse ngobe wacabanga wathi nengingamane nje ngithintse ingubo yakhe ngidawuphila kopha kwancamuka khona lapho wativa asaphilile esifeni besimphethe kwanqamuka khona lapho wavuswa ngilesifiso senhlitiyo yakhe ukuthi angeke ngikhone ukucubeka ngiphile kanje. Ngicela kusho kuwe ukuthi lokukhathatha kwempilweni lese kuhambe nawe kwahujula iminyaka neminyaka kunganqamuka nawe na ungasusa nakungavuka lesifiso lenhlitweni yakho uthi angifuni ukucubeka ngiphile kanje angifuni futhi lokucubeke kuphile empilweni yami kunganqamuka kunemandla la khona ekunqamla lokho lesizathu ukuthi kutawushona langa solo kukhona nalelivile eliphelile bekukhona nalomnyaka lo yabokukhona ngilokuthi kude le desire lengako enhlitweni yakho lethi lesimo kashintshe the day le desire ifika ngifuna kusho ukuthi emandla khona ekuletha lushintsho kuleso simo sashintsha simo salomake wathi Jesu ngibani lo ngithinzile bathi bafunzi bakhe ungabuta njalo ba uthinzile wonke umuntu ashayisa kuwe wathi hayi kukhona lo ngithinzile kukholwa kwenta kuthinza kwakho kwehluke noma ngabe labanye bangcunza Jesu lokuthinza lokuncane ukholwa kwenta kube nemehluko ngoba kona uthathe amandla sezulwini afike esimeni sasemhlabeni waphila. Kunalenye indvodza eBhayibhelini ligama lakhe nguBartholomew. Niyamkhumbula msibazalwane? Okay. Asesibuke kuye kafishane Mark chapter 5:27. Abesake weva tivumo ngaJesu. 49. Mark 10:49. Jesu ema wathi mbiteni bayibita lemphumputhe bathi ungesabi sukuma uyabita Jesu. Asesibuke lapha ke bazalwane.
Bartholomew impilo yakhe kuqela athi nje uthi ngiphila kanje ngalelinye ilanga uva umsindo uthi kwende njani kubutayela kwende njani bathi hayi khona indoda edlulako la uJesu waseNazaretha wathi ngeke angedlule wamemeda Jesu ndodana kaDavide ngawukele buka naku bathi thula umsakubaka umsindo umtolo lomlodlulako le desire yenhlitiyo yakhe could not allow that empilweni yakhe yala kuthula umbhalo uthi wamemeda kakhulu wathi Jesu ngilamlele thula utawukhuluma sekengcile but lesifiso lenhlitiyweni sathi ngeke ngize ngithule ngeke ngize ngithule wamemeda the more bazalwana lesifiso senhlitiyo ngiso lesikhukula umuntu ukuthi asuke simo sakhe sishintshe ngoba ngicela kusho kuwe lamhla ukuthi akhona emandla eguqula noma ngabe ngisiphi isimo lobhekene naso amen lo kwenda lesimo siqhubeke ngilokuthi kude lesifiso lesingako lenhlitiyweni ungakhona nje hayi no siyancenga ngisho mose so long as isincenga yala lendvodza le umbhalo othi Jesu wema wathi mbiteni nakanako the same people leleme bathi kuye thula ngibona bathi sukuma soyakubitha kunetimo letikuthulisako wena tithi thula uba bathi tithi thula inkinga yakho kuyinye nje so tilalele letimo nawe wathula lamhla ngicela kusho ukuthi memeta the more uthi inkosi ngilamlele ngoba emandla khona eguqula leso simo empilweni yakho amen inkosi yema le desire leyo yende emazulu eme attend le ndvodza le nalamhla ngiyasho ngithi lesifiso lesisenhlitweni yakho lokunye kwakho sokwemukela ngifuna kusho mina ukuthi vuthela leso sifiso saleto tintfo ngoba lokwenda kube bethu mehluko lothi kude letintfo lesifisako nangabe tikhona kude le desire yato lo munye umfati igama lakhe ngihana niyamkhumbula bekane simo naye empilweni yakhe lebekafise ukuthi sishintshe wena njani walingisa mina nawe hayi kusho ukuthi vele sabelo sami lesi kusho ukuthi vele inkosi mina ingibekele nje lesimo lesi wala lo mfati wathi angeke le desire ukuthi guquke lesimo yamkhukuluta wasuka ekhaya ethembelini hayi langa linye nakuyiwa nje udla nakuyiwa nje ula ngalelinye ilanga sashintsha simo sakhe amen kukholwa faith is the substance of things hoped for verse number 2 bokhokho bethu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu yo siswathi sigcine lapho bokhokho bemukeleka ngaloko kukholwa 1 sidinga kuba netintfo nedesire etihlitshweni tethu 2 kukholwa kwenda wemukeleke uNkulunkulu uthulungile akusiko kwenda kwakho nekwami lokwenda uNkulunkulu athi I'm well pleased with you ngicela kusho lamhla bazalwane uthi uNkulunkulu ngiyathokoza ngawe ulungile ninami bazalwane akasho ngoba khona lokwenda lokuhle ukusho ngoba ubeke ukukholwa kwakho kuye wonke uNkulunkulu lathi this one is well pleasing to me akusingo ngoba khona la kwendile ngilokuthi ubeke ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu hayi asihambeni siphila impilo lethokozisa uNkulunkulu ngoba sithuthe ukukholwa kwethu sakubeka uNkulunkulu I'm well pleased with you
uthi kuJobe kusho sikafishane uyatigabha uNkulunkulu ngemuntu lokholwa yena uthi ngalenye ilanga umbonile yini inceke yamJobe lapho usho confidently with a great approval kude lofana naye leni hayi ngoba wenda kahle kodwa ngoba ukholwa nguye ngoba ukholwa uNkulunkulu kwenda kahle kuzama kwenda kahle ngeke kukwende athi uNkulunkulu uya well pleasing lokwenda uNkulunkulu athi ngiyathokoza ngawe ukholwa kwakho kuye amen so asingacoshi ke lesingakwenda lokungathokozisa uNkulunkulu asicoshe ukukholwa ngoba ngilokukholwa lokusenda sithokozise uNkulunkulu kunalabanye lengibabonile lambhalweni bathi mina ngenda imisebenzi yemandla ngivusela abafile ngakhipha emadimoni niyabakhumbula kuMatthew chapter 7 yathini inkosi deda kimi angizange ngikwadi bebacosha kwenda bayafika kuJesu kuJohn chapter 6 bathi inkosi singendani kuze sente imisebenzi yaNkulunkulu uyajika Jesu uthi nayi imisebenzi yaNkulunkulu kholwa hey nangabe khona lofuna kwendela uNkulunkulu kholwa leni ngoba la kholweni kunemisebenzi kude lokholwa uNkulunkulu kungendeki lutho kude ngeke ukholwe uNkulunkulu kusale kunjalo ukholwa uNkulunkulu kunemphumela the result of faith in God sonke isikhathi hayi sibantu laba special thina ngoba sikholwa uNkulunkulu kusho ukuthi impilo yethu ihamba nelidwendwe lwemiphumela lwema results ihamba nemidwendwe lwemimangaliso amen amen nangabe mhlambe uthi baba uyaqalata ukuboni lokho ngizokuthukuluda kuloko lamhla ukuthi vusa ukukholwa kwakho kubeke uNkulunkulu utawubona ema results nemimangaliso empilweni yakho uthi ngalinye ilanga kuvela live ezulwini lona indvodzana yami lengithokoda kungayo sesiyathi namhla ukuthi ilethothisa uNkulunkulu angisho akusiko labeka kwenta ngilokuthi ukholwa uNkulunkulu amen verse 3 ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivi lakhe kwaze kwathi lokho lokubonakalako kwavela kulokungabonakali wow buyani ke bazalwane ngekukholwa siconza kuthini uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivi lakhe there is a word there is a world silungu sithi by faith we understand that the world was created by the word lo mhlaba wadalwa livi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba niyakhumbula maswazana athi Johane chapter 1 ekuqaleni bekuna livi beka kuNkulunkulu livi beka nguNkulunkulu konke kwadalwa ngaye Colossians 1:16 ngobe ekupheleleni kwakhe sonke saphiwa umusa etiwemusa umthetho waniketwa ngaMose Colossians 1:16 silapho ngobe konke kwadalelwa kuyo lokusezulwini awuphinze kahle ke lapho hambe kahle make ngobe konke kwadalelwa kuyo lokusezulwini nalokusemhlabeni for by him were all things created by him all things were created ngiletha kuthini lapho ngekukholwa siqonza ukuthi lokubona ngemehlo uqhamuka eveni lelingabonwa ngemehlo the physical come from a spiritual world bambaki ukholwa kwakho akudali lutho ungamjabhisa kumzalwane wajabha man ukholwa kwakho akudali lutho ngoba konke kudaliwe your faith does not create anything because everything has been created and konke kudalwe kulelivi laNkulunkulu
Yingakho ngephandle kwelivi laNkulunkulu kude kukholo. No word, no faith. Nakude livi kude kukholwa. Ekhathi lesiningi ke sibazalwane sihamba ngekukholwa kodwa sibe side livi. But nje sikholwe akusiko ukukholwa lokho. Mhlambe kufisa. Because kukholwa kudalwa ngilelivi, kukholwa kwenda lelivi, ngephandle kwelivi kude kukholwa. Amen. Yingakho ke bazalwane noma ngabe ngiyakuprofeta ufune ukuthi kuleso siprofeto ufune lelivi. Amen bazalwane. Nangifika nje noma ngithi hayi kwaykwendeka lo myuzalwane maybe well meaning angishayele mfundisi unjani khona. Hey ngubhuthile mfundisi. Ngubhuthile mfundisi. Ngalokuthi ke sengifunzile. Mfundisi ngibhuthe ngikubona ngaleso sikhathi angithi ngilalela nje. Ngibhuthe ngikubona nakasho njalo I took my phone away. Because ngibonile la moyeni wami ukuthi hayi ke leliphupho lelikhola la yakho. Ngihle nje ngithi okay. Oh. Hayi ngibekise ukuthi hayi cishe soya ngekuconclude. Ya mfundisi hayi ngiyabonga sisi ngiyabonga make. Cha kulungile asiqhubeke sikholwe inkosi. I never heard ukuthi ngibhuthele. Because the whole thing there is no word. Instead kuthi kukhulume lelivi kufaka kwesaba nemgabade. I don't have time for that. That's why I put my phone away. Ngoba lokho akulethi kukholwa kimi ngoba kukholwa kuta ngelivi. Noma ngakuprofeta ngithi ngiboneni ngijima uhlolo ukuthi livi lithini. Hayi mzalwane uyathi wena ngubona uyawa usenzaweni lenkulu uyawa na kuyaphasa. Hayi ke sengiyabuya lithini livi lithi kodwa lokho Jesu uwakuphi ngoba uthi mina nangikhumbula kahle lokholwa nguye umholela edwendweni lokunqoba. Amen bazalwane. I put that one away because ufuna kuhambisane nale livi lelikhuya uNkulunkulu. Amen. Nawe ke nawukholwa uNkulunkulu lithini lelivi lalikhulumile uNkulunkulu. Kwakunesimo in my life, a very very tough one. Hayi kwakuyimbi man, imbimbamba kamoya. Lesinye isikhathi uyive ukuthi lembi yakamoya ishaya izibonakala nasenyameni. Nika inamba zona. Well, ngonote ukuthi ngayixoxi lenzaba ngoba labanye bavame ukuthi bese angishiye lapho nje ukuthi kwakunjalo ke kunembi yakamoya bamba naku lokuthi mbiyani kwakwentekani ukuthi kwakusuka lithule edzakeni umangala ukuthi thuli njani edzakeni but nje kwakuyimbi lobona ukuthi hayi le. So ngiyahamba ke ngiye South Africa nangibuya ngene egedeni ngithi oh Nkosi yami ingabekela mhla nika inamba sibazana ngabekela mhla wakhuluma uNkulunkulu livi wathi nayo ke inkinga yakho wena uphepha cabanga ukuthi sitha lamhla siplanene sitawendani sesendeni sitawendani. Why ungacabanga ukuthi mina ngiplanene ngidawendana empilweni yakho? Ngoba mina ngiyawade masule nginawo ngawe mahle ukuphumelelisa ngunikele ikusasa lelihle kwaphela kwanqamuka ngalelo la. Amen. Nangithatha ukukholwa kwami ngikubeka kuleli vi lalikhuluma koNkulunkulu. It's not hoping ukuthi mhlambe Timothy awulunga but nakufika leyo micabango bese ngikhuluma lelivi ngoba ngiyawade masu lenginawe ngempilo yakho mahle bekuphumelelisa ngunikele ikusasa lelihle. Ukholwa kuta ngalo livi laNkulunkulu. Now asengiyamise naku ke bazalwane khona lavini lelivi laNkulunkulu liyinthando yaNkulunkulu.
uNkulunkulu akasho lokhu abe athanza lokunye la kuthanzako lenthando yakhe ngilala kushoko. Amen. Inkinga nayike nangabe ungayadi inthando yaNkulunkulu kukholwa kwakho akuhlangani akuqini kuyandengandenga. Kunendvodza eBhayibhelini ita kuJesu iphethwe bulephero ithi Nkosi uma kuyinthando yakho ungangiphilisa. If you will you can make me whole. Bamba, if you will you can. Lendvodza benganankinga na can. Can Jesus heal me? No problem. Inkinga yakhe beyithi is he willing? Kusenthandweni yakhe yini kuthi ngiphile. Wow. Lo uthi the master stretched out his hand. Walula sandla sakhe Jesu wathi kuyinthando yami phila. Hey. Lamhla ngicela kusho ukuthi leyo gap yekuthi kuyinthando yaNkulunkulu noma cha uthi uNkulunkulu kuyinthando yakhe. Naku kuhle uthi kuyinthando yami phila. Kunebazalwane lese sithwele kugula iminyaka ngesizathu sekuthi sicabanga ukuthi ngabe vele kuyinthando yaNkulunkulu yini ukuthi ngiphile. Ngicela kumemetela lamhla kusenthandweni yaNkulunkulu ukuthi uphile wena uthi bhongo. Amen. Ngoba tonke tifo tethu wathethwesa Jesu. Wathumela livi lakhe wabaphilisa. Uthethelela lonke liqala letono tethu aphilise konke kugula kwethu. Umbhalo uthi waqobonga konke kugula. That's my vocabulary. Waqobonga konke kugula, wasusa konke kugula kubo. Ngoba kunguye labaphilisako. Wathi angeke ngivumele kugula kusonzele kini. Konke kulambhalweni. That's the word of God. Uma kulambhalweni kuyinthando yaNkulunkulu. Wasusi-ke none among them shall say I'm sick. Amen. Ngithini kuwe? Kuyinthando yaNkulunkulu lokuthi wena uphile. Kuyinthando yaNkulunkulu ukuthi wena uhambe esibusisweni. Nangabe kuhlupheka sesifunze ukuthi kuyindlela lesithobisako phambi kwaNkulunkulu kuze sikhone kungena ezulwini. Kulukhuni kusukuma uthi Nkosi ngicela sibusiso sami angisho Mose. Ngoba ukholwa wena ukuthi hayi lokho usho ukuthi uNkulunkulu ukhona la kusebenza kwempilweni. Nkosi yami uthi lo mnye umfundisi dadewabo wagula, a very strong believer in Christ. Inkinga yakhe bekafundiswe ukuthi uNkulunkulu usebenza in strange ways. Nalampilweni yakho kungendeka kube uyasebenza nje usebenza namkhumbula Paulo ukuthi umbhalo uthi bekane linyeva ngisho Mose. So akholwa ukuthi naye kulinyeva lakhe lokugula. Wathi nakamfundisa amfunzela imibhalo wabona ukuthi hayi kusenthandweni yaNkulunkulu kwanqamuka lapho ukugula. Lapho inthando yaNkulunkulu ingadeki khona kulukhuni kukholwa. Ngicela kusubmit ke lamhla ukuthi lelivi laNkulunkulu liyinthando yaNkulunkulu. Na ukukhanzela vini kuyinthando yaNkulunkulu. Amen bazalwane. Lokho ke kuvala yonke igap sitha leyingasebenzisa edimpilweni tethu. Konke kwadalwa ngilelivi. Konke. Sonke sidingo lonaso. Imphendvulo neprovision ikhona. Bambaki. Ngoba konke kudalwa kulelive lakamoya. Thina siphila kulelive lenyama. Lemphendvulo yako ikhona. Kukholwa kwakho ngeke kukudale kukwakhe. Sevele kukhona nika inamba zona. But what kukholwa kwakho lekukwenda kona kulula sandla into the world of the spirit. Kulula sandla ngalevel lakamoya. Kuthathe lemphendvulo nale provision kuyiletha enyameni. Wonke umuntu lo hambe ngekukholwa ulule sandla sakhe sangena kamoya. Wathatha likhambi lakhe labuye enyameni. Ligama lenkosi alibonga. Uthi uNkulunkulu kuAbraham ukhanza Abraham akanamntwana naye sovumile walungisa konke newili yakhe yasho ukuthi lifa lami litawudliwa kuna 70 sami.
ninamba zona uthi ke uNkulunkulu wena ngikwende kwaba nguyise wetive letinenge lokukholwa la kufuna uNkulunkulu kuAbraham akudali lo mntwana sovele uNkulunkulu umnikile but lokukholwa kwenda ukuthi lo mntwana suke kulelive la kamoya abuye enyameni nika nami bazalwane lokukholwa kwethu kuaccessa letinto letikamoya ukuthi lethe tiphatheke enyameni ligama lenkosi alibonga yingakho ke verse number 6 athi umuntu lode kukholwa angeke akhone kujabulisa uNkulunkulu ngoba lota kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo labamfunako umuntu lo njani lode kukholwa ngeke endeni akhone kujabulisa uNkulunkulu aspaction bazalwane aspaction isihambeni sendani sitawuqhubeka sendeni sesitfolile ukuthi yini lokuthokozisa uNkulunkulu angisho mos so leli sikwendako ke nangabe lesikwendako kungasiko ukukholwa aspaction sitawubuya ke sesathi ngoba sesiyati lamhla ukuthi uNkulunkulu uthokoziswa yini ligama lenkosi alibonga ungeke umthokozise uNkulunkulu noma ungakwenda kangaki ufome kanganani uthi uNkulunkulu yini into engifuna kuwe mina ukukholwa nako lokungithokozisayo leni ngoba la ekukholweni kunalokwenda ungaqoshi kwenda qosha ukukholwa ngimi ngoba ukukholwa ngimi will produce empilweni yakho leni ke ungeke umthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa ngilokuthi ukukholwa kwakho akudali lutho konke kukhona uNkulunkulu has provided for it tonke izidingo takho kusukela lamhla zabuye Jesu tahlangabetwa uNkulunkulu has made the provision there nakwendeka uathekwa ukugula likhambi likhona nami nibazalwa nakwendeka bekhona kuswela uthi uNkulunkulu don't worry ngoba mina ngihlangabeta tonke izidingo takho ngekwengebo yasezulwini so ngeke ke umthokozise uNkulunkulu na ude kukholwa hayi ngoba angeke wenda imisebenzi emandla ngalokuthi akudzingi wenda imisebenzi emandla la kumele uNkulunkulu lamhla konke kuseplatini kanje amen wathi kamhlophe nje ukuthi womile wena uthi ngakunatha amen wathi kamhlophe ukuthi hayi usemgwaqweni lo ekufeni kwaphakathi wahamba uNkulunkulu wenda insinziso he is the one that create ladala insinziso ngaKristu uJesu lo wafa esiphambanweni waqitha ingadi yakhe kuze kuthi wonke lokholwa ngoyasinziswe insinziso ikhona kuthethelelwa kwetono kukhona kuphiliswa kukhona konke lesi singa kukhona ngephandle kwekholwa ngeke umthokozise uNkulunkulu ngoba konke kugqwelela nakafika uNkulunkulu phambi kwakho instead ukuthi uthathe wena unathe uyaguquka wena uyofuna leminye imithombo la unganatha khona nakathi uNkulunkulu naku kwakho wena you cannot take ngoba kukholwa sandla lesithatha ngako lokhu uNkulunkulu lasasidalele kona lasipha kona now nangabe ke side kukholwa singeke sikuthole lokhu uNkulunkulu lasiphe kona nasingakholwa ngeke size simukele insinziso nasingakholwa sitawuhamba etonweni tethu ibe inthethelelo yetono isipho samahala ngeke umthokozise uNkulunkulu ngoba bonke la kulungisele kona sandla sikukuthatha kukholwa nawuta wena kude kukholwa kuthi usho kunye lotakuthatha le uNkulunkulu asilungisele kona sisekanye kanje masozana yingakho ke ngephandle kokukholwa it is impossible to please God impossible ukukholwa kuhamba kuye kuleli vela kamoya kudonse lezinto etibuye diphatheke etimpilweni tethu indvodza lesikhulume ngayo yayinebulephero nayifika kuJesu emandla sezulwini aletha kuphiliswa empilweni yakhe umfati lo lesikhuluma ngaye besagula iminyaka but wathi nakabeka ukukholwa kwakho kuJesu emandla ekuphilisa aqeda lokugula kweminyaka cela kusho nalamhla kunemandla bazalwane lahleli ahlalele kushintsha lesimo lesi sisigcilade kangaka etimpilweni but kudzinga thina
sivuse silule sandla sethu sekukholwa sithathe lemphendvulo leNkulunkulu asilungisele yona. Hebrews 11:17 asesijambe ke sithi 17. Ngekukholwa Abrahama nakavivinywa wanikela ngaIsaka ukuthi abe ngumhlatshelo noma Abrahama abesatemukele leto dethembiso kodwa abetimisele kunikela ngayo yona leyo ndvodzana yakhe kuphela. 32. Ngingachubeka ngithini nje sikhathi asingivumeli ukuthi ngilanze ngaGidiyoni naBaraki naSamsoni naJeftha naDavide naSamueli nebaprofeti. Bamba. Ngicela ufake nelakho ligama lapho. Amen. Sikhathi asisavuma ukuthi ngakutshela ngaGidiyoni, ngaSamsoni, ngaBaraki, ngaSandile, ngaJames, ngaMusa, ngabani. Le umehluko yini? Cethela le verse. Ngekukholwa balwa Bamba. Ngekukholwa kwabo. Umehluko lambusweni ukukholwa kwakho lokubeka enkosini. Cethela sisi. Ngekukholwa balwa abanqoba imibuso. Benda kulunga bazuza dethembiso. Bavimba imilomo yemabhubesi. Bacima emandla emlilo baphepha enkembeni. Yo. Baphiwa emandla ebuthakathakeni. Baba yini yonke le yenda lemisebenzi emandla le. Ba strong. Bahlakaniphile. Ukukholwa kwabo. Kwenda bende imisebenzi emandla. Qhubeka sisi. Baba ngemaqhawe ekulweni timpi. Bathimate batiqosha timpi tebetive. Labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe. Bamba yini le yenda kwendeke lokho? Kukholwa kwabo. Kunetinto lesetifile empilweni. Lamhla ngicela kusho ukuthi ukukholwa kwakho kungatiletha tiphile futhi. Amen bazalwane. Kunempilo leseyingekho. Mhlambe kusekhaya, mhlambe kubantwana, mhlambe kusemsebenzini. Lamhla umbhalo uthi bakholwa kwavuka lesekufile. Labanye babetfoswa ngetinhlupho letitinhlobonhlobo. Bangede bavuma ukukhululwa. Kuze bemukeliswe lokungcono lokuvuswa kulabafile. Labanye baphukudwa bashaywa. Baboshwa ngetinketane ejele. Bagcotshwa ngematshe bavivinywa. Yo. Banqunywa bafakwa yini kutotonke letindzaba leti? Kukholwa. Ukhona uNkulunkulu lafuna kuwenda empilweni yakho. Kukholwa nje lokumnika lelo thuba, lokumnika leyo license. Yekuthi ende tinto letimangalisako empilweni yakho neyami, ende futhi tinto letimangalisako ngetimpilo tethu. Lela mhla umbhalo na ukhuluma uthi bonke laba bamaqhawe, bonke laba uthi uNkulunkulu laba I approve of them. They are well pleasing to me. Yini sizathu ukukholwa kwabo enkosini. La ukukholwa kwethu kukhona khona sengiyendile yami ingqondo. Ngiyakuthutha. Akubuye kuNkulunkulu ngoba Jesu uthini kholwa ngoNkulunkulu. Konke lokunye lebe singabeka kukholwa kwethu kuko kumathemba esikhashana kodwa uthi yena kukholwa ngoNkulunkulu ngoba na ukholwa ngoNkulunkulu kunekuvunywa uNkulunkulu ukuthi I approve of you. Kwesibili na ubeka kukholwa kwakho uNkulunkulu leyo mpilo yakho impilo le bound ukuthi ibone ema results noma umphumela. Wow, sibantwana bekholwa sihamba ngekholwa. Ngicela kushona kubazalwane. Lokho kusho ukuthi ngelilanga nangelilanga sikhicitha ema results, ngelilanga kunema miracles lendekako ngoba ngeke uhambe ngekholwa kube bede into letendekako. Kunetimo letiguqukako ngesizathu nje sekuthi we put our faith kuNkulunkulu. Siguquke simo completely ngawe. Nasekhaya kumendeka lokho. Ngisho ekhaya kuwe noma ekhaya lakho noma ekhaya kini. Nguwe lo ngasukuma ulethe lolo shintsho ngekuthi ukholwe ngulelivi laNkulunkulu. Beka ukholwa kwakho kuJesu. Ngicela sicimete. Let us pray.
ngabe ungubani nobe ngabe wendeni uyemukeleka kuNkulunkulu kuthulungile ngoba ubeka ukukholwa kwakho kuJesu losusa licala letono tethu. Kunenzethelelo yetono leNkulunkulu ngengadi yaJesu Kristu lamuhla uyiletha phambi kwakho nami. Thatha insinziso, thatha uqolelwa kwatotonke tono takho. Na ukhona lamuhla uthi hayi ngeke ngijike ngiyayifuna lensinziso leNkulunkulu seka vele angipha yona. Lula sandla sakho sekukholwa uthatha insinziso ngekukholwa nguJesu. Na ukhona lamuhla ngicela uphamise isandla sakho ngikubone sitawuthandaza kanye kanye uphume nesibindi sekuthi sengisinzisiwe ngaphepha ekufeni kwaphakade. Raise up your hand, let me see. God bless you. Sisi Black, God bless you. Nawe ngicela uphamise kakhulu so that we can see that hand. Inkosi ayikubusise lamhla ngaleso sinqumo songaba naso sibinzi sekuthi inkosi ingiphile inzethelelo yetono ngayemukela. Banengi labafile inzethelelo yetono ikhona kodwa abakayimukeli. God bless you ngalesi nqumo lososendile. Ngicela sithandaze kanye kanye kafishane. Thani babe ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu uyinkosi. Ngiyakholwa enhlitweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile. Babe ngiyabonga kungithethelela tonke tono tami kusukela lamuhla ngingumntwana kaNkulunkulu. Amen. Wonderful. 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 Singamethemba uNkulunkulu ngoba yena wethembekile. Noma thina singakethembeki uhlala ethembekile. Amen.